Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak ag trabaho, anak ko. Agsingsingpat kayo Saan nyo abaybay anti panagadalyo? Ay nawaw. Kanayon kami met mapan iti pagadalan, mami. Inaldaw. Inaldaw kayo nga agpaiso. Ngam sabali matyar aramidan nyo ijay. Anya nga iti aramidon mi ijay? Apay adamagam. Saan ka di aday tala ag cellphone ti into na rin nyo? Saan aday ta ag ML ti aramidan nyo ijay pagadalan, ha? Ay nawaw. Naglaing mo ni mami Sanak amang rabrabak. No asino tinababati grado na kada kayo? Saan ko nga ikan iti kwartana? Already nakikan iti kwartak abas taludan nak. Tumal na ka man? Tapno ada pag ML mo? Naglaing talaga ni mami Ay nawaw. Napanandag iti agkapsat. Awan da mo edi taoy. Mga no napandamanan iti ayan ti ada signal Ay nawaw. Ay, una yan, dagita nga ubeng. Tila silpon, ti butbuting tingin da. Ay, nawaw. Si kamang kiniti magpukaw kadakwada. Didak nga mindeng-denggan kahit. Sumangpit dan tulat tayo ton mabisin da. Kahit, sa tayo lakadimangan inton sumangpit da. Ay, una yan, ayate kastoy. Pati panangan, maliwayan dan. Gapulang iti kagigims da iti silpon. Ay, nawaw. Ada papanak ibagam kinimanang mau tay dengdeng na ti utaong. Wan lola. Amo liplipatan. Awan sidaan tayaw ay nawaw. No may malipatak lola. Wano saan? Saan nga mo ni manang tiagluluto? Oh. Ay kasursurwan naman ti agluto Nagdakkalanan. Awan payam muna mga aramidin. Ay nawaw. Apay nga awan ako na lola. Kung naglaing kami nga games iti cellphone. Kahit, anya nga'y kumati pa kay ranudan yun dita. Ay, makan mo ay aday ta. Manang, ilutom ka no ti utong kung nanilula. Sapay inrogi ko na ito games iti cellphone ko. Sige ag-games tan adwa. No di mo masangot ya gidengdeng. Sige, tulungan nak nga damang natang. Tapno ag-games ta, kalpasan amay tuon ko. Sige nga ron. Alaak man di dakil akartib tapno mabit ang maputed ti utaw. Ala, sirarapot matakin artib mon. No sa guys di mabayag. Awan panawuntan nga ag-games amanang. Ay nawaw. Hala, hingga ka iluton ta ag-games tan. Sige nga rod, ipisok kon, timpla kon. Rikadwa kon, tapno mamaminsan. Sige. Ala nga ron din. Tapno marugyan tan ti agay ayam. Nakaluto ka din, Cynthia. Apay awan pa nilulam. Boy, siya intuon ko, naluto nga tan. Siguradon iti dayja kabayag, di naluton. Nalpas tapayin ang nag-games. Namin anon, nalaing ka kitain. Apay nga agin indara sa as kayaw. Damdamagak no nakaluto kan. Ay, sige lolo, mapan ko kita naluton. Intuon ko pa'y laytay ti dengdeng agad. Ay nawaw. Dara sa manang, ang mga no naduy-duyan kan naksat pa yan. Tangiwat mo, mangag na ka ni lolo. Umayak man, takitaak, tinlutom. Ay sus, kasla binugbog mo tintiin lutom. Naksat pa'y manang. Si kantumat nga min, iba ka mga games ta. Ay nawaw. Nunang ang jack mo timbaga abay-bay ang tilinutom. Oh, Basol mo na gungat ni lola.
Basol ti cellphone Dandani pangaldawan. Sigurado dandanimat ni Lola Itan. Ay nawaw. Ala ka, agsagana ka manang. Sigurado, ungtan na ka ni Lola. Di ka man nagkatawa ta damat basol mo. No, Ay nawaw. apay nga da basol ko met. Tinulungan ka pa'y anag na teng. Malasimpaan yon tilamisaan ubeng tay nakagaw. Un Lola, hey, naimas ti si daen tayaw. Inya dubo ni manang ti utong. Ay nawaw. Ay, kasta ka day. Ah, good girl. Amumat lang ti agluto iti adobo nga utong. Ay nawaw. Mapankuman kitaan. Anya aluto ngay daytoy. Binugbog uno inkirog. Ay nawaw. Anya ngay itati si daan tayo kat aldawan. Lola, resipe ni manang dayta. Ipasidayo kun kuha na. Ay, una yan, Cynthia. Basit laban, agdi mo pa'y maramid. Daitan tulakat agselpon tin into naram. Naliwayang man siguron. Uray ata na nga bakmat anak games iti cellphone na Lola. Anya ti maitid na kada kayo dayta panangabak yu aya. Inton maminsan nga agluto ka. Bantayam, saan mo abaybayan? Bimalbalasangan ka nga awan amam. Hanyagay manan ti inluto ni Manang Mau. Kaslamanan binugbog, awan ramraman na. Kasday ayam ti binugbog. Naramanan nyo gayam ti binugbog Lola. Imbaga kaya rin naman aklukaw. Kinukunayo mo takas la binugbog. Kaya nasa din naramanan niya. Ay nawaw. Anay ko. Liyo ka nga ubeng. Anay. Pilusupo ka la kanayaw. Nabambanugak lang arudan. Anay ko, tilapayag ko. Anay. Batan niyo mo nagsakit. Anya, ulitin pa iti mang pilusupo kanyak. Ay, nilula mo. Padasik man mo aguyudan talapayag yaw. Nagsakit. Angam siguro nakulbutan aguyudan tilapayag yaw. Ay, nagloko kang ubing. Di ka man umaday. Ay, umay ka man ditay. Ay, Nagkulbut tilapayag ni Lola. Ay nawaw. agsubli ka ditay. Ay, nawaw. Ay, rabien ubeng. Maturog kayon. Ibatan yaw na kita cellphone. Matinagan ano ibatan may. Madadalan. Ay, mangrugi ka manan. Maturog kayo kidan. Saan kayo manan ngagpuyat gapo iti cellphone? Oray na kayo Lola. Maturog kayo. Boy, kayat mon sama pa, nakdita si Lidmaw. Kano nakatrang ka. Diyak mat iluklukat ano maturog ka kaon. Ay nawaw. Ay, ada text ni Manang. Basaak man. Ay. Ilta ngam di kag padlaw ko ni Lola. Na. Ay. Agkumot ta. Tapno di na madlaw ti lawag ti cellphone. Uray ta saan met makita ni Lola. Ilta. Ay. Replyak man. Tag games kami adwa. Hey, apayan, aldawan, maladaw kayo ni iti klase yaw. Naluton ti balon yaw, di kay pa'y lamarieng. Sigurado nagpuyat man ang dagita ubeng. Aldawan di na pa'y mareng. Imbagak mo tamasa pa da maturaw. Muray bagam. No di mo binantayan ida. Ay na, numabalin la ko mag-alaan ti cellphone da iti rabi ay tapno maturog da dagos. Ay nawaw. Na, ay wala niya. Ay mayat sa ngagpaiso no alam ti cellphone da. Maya daki din namang tad kadagita cellphone da. Ay nawaw. Ibagada amadama ti research da iti homework da. Ay nawaw. No kayat yu ti agmerienda da mabalin nga iluto dita pang merienda.
Iluto yun, Lola. Tanalaing kayo mo't ngagluto. Adagarod papanak, importante launay. Manang! Woo! Sikat yung mga ilutaw. Timiryendaan ta, Manang. Woo! Ay, jak amo nga iluto dayta, nga amok akanan. Ay, nawa. Ay, naglaing ni Manang ah. Naglaing arumason. Ay, amok manan asaan na kaya ti madisturbo iti panag-cellphone na. Ay, nawaw. Inton kwan, madadaal dagita matayaw gapo iti panag-cellphone yaw kanayaw. Ay, agbabawi ka kaday, anaadan iti cellphone, Lola. Apay, agi-game sa kaday akas kada kayaw. Ha? Ti usar ti cellphone ket pag-text ken pangawag iti tao. Day talaang ti pangusarak iti cellphone. Wala, talaga tao ti awagan, Lola. Saan mo't na mabalin nga awagan tinwang, uno baka? Rugam manan ti kinapilusupom. Anay ko? Sana cellphone ti talapayag ko, anay? Amo ka nga lapayag maw. So alina pigos ko takanayon nak ngamin apilusupwan. Ay nawaw. Apayan, di ka kadimapan iti pagadalan. Aldawan ay nawaw. Nasakit ti ulok, Lola. Maulawak no bumangonak. Ahay, ang mga no resulta na ita, antay kinanayon mo apa nag-cellphone. Kasano kumamot ngay aga po iti cellphone, Lola? Apay, dumanog ti cellphone? Ay, nawaw. Imbaga kaya dumanog ti cellphone. Kung ayaw mga min aga po iti panag-cellphone na, so nagsakit ti ulo na. Dayta no dinanog ngagpaiso ti cellphone. Oh. Ay pumanaw ka man ditoy. Saan ka makatulong ka ni manang mo? Ha? Ay na, burburitor ka matatao. Ay nawaw. Burritor nga. For your information, Lola, siyak ni Boy Guapo. Yasidig mo man talapayag mo ditoy. Dak kayot, dita kayon. Napatagpay la kanyak tilapaya kaw. Agtumar ka pa iti agas a para sakit iti ulaw. Inton ka ba ilamon mapanta iti doktor. Kanayon mo nga ibaga nga agulaw ka. Siguro, ada sakit ti mata maun. Mata manan? Di way baga sinukit ti cellphone ti mata ni Manang, Lola. Ada ka man gaya man di taas idagsi ka, boy. Sigud, mate. May sangarod abalay ti paggigyanan tayo. Oh. Ay, umasidag ka man dito'y, boy. Adaman itid ka. Ha? Anya tita jo, Lola? Chocolate? Daita ti chocolate, lokaw. Anay ko. Ay, napigos takmanan. Kunak no chocolate tita jo. Saur kayo. Ay na, daita ti maalala ti pilusupo, akaskin ka. Oh, anya, kasano nga itan basag. Imbaga ti doktor nga da diferensya ti matam. Kasapulam ti eyeglass. Imub ubingan ka pa'y laang ay nawaw. Ay, dayta ka ti bunga, ti kinasulpang yaw. Imbaga may asaan aday ta cellphone ti sangsangun yaw. Manipod ita, Cynthia. Bawasam ti panag-cellphone mo. Uwen, Lola. Kabayatan adipay nalpas ti panakaaramid ti eyeglass mo. Saan ka pa'y ngag-cellphone? Tamang ano adda nga agulaw ka. Ay nawaw. Ay na, no, hindi pa ila kumaadim ngagkaapaw. Di, saan ka nagsakit iti kasta? Maulaw ka pa'y, Manang? Uwen nga rod, ading. Ay, Nasakit lang ta ti ulok. Kastoy gayam ti rigat na ti adda sakit na iti mata. Ay nawaw. sapay enjoy ko mati ag cellphone. No di mo kaya't ngagsakit mat ti matam. I-jumpay lang ti panag-cellphone mo. Nagrigat gayam ti agsakit ti mata na. Nairan-ran na siguro Saan ko may batan ti ag cellphone? Anya saan maibatan ako nam? Ha? Ulitag. Saan ati ag-cellphone lang ti sangsangwam no di mo mat kayat nga agsakit tamatam. Ay nawaw. Kasano ngay mahit no da umawag uno ag text. Saan mo't mabalin ati sakak ti mang reply, Lola?
Iti husto a panagusar iti cellphone ket pang-text ken pangawag laeng. Saan ket apagay ayaman iti nabaybayag nga oras. Anay, apay ngay lola. Nasakit ti ulo kan maulawak. Kasla grik-rikos, magida kan na yan. Ay, hamagan no dinanog ken sinukit ti cellphone ako nam... Agrigat magayan. Kapilitan na mapantay ti doktor. Kunak nga binasaan an nalabas ti panagsangsanguyo ka kita cellphone. Gabdi kay dumdum nga ubeng. Anay, kastoy gayam ti rigat na lola. Anay. Wen tanapig sa ti radiation ti cellphone no malabas. Amin ang nalabas. Dakas! Ay, nawaw! Ti cellphone, no aramatam iti husto awagas, maliklikan ti madi apadas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.